Эфирге Кения Хурум татар телеканалы АТРге лақайт олмаған инсанлар тарафындан ярдым келмеге девам етті. Украинаның ишғал алтындаки территорияларының реинтеграциясы меселелері назирлігі ось қарарынен АТР телеканалына ярдым оларақ девлет бюджетінден айырылған параларны хызмет берілу категориясына деныштырды. Бұның үшін АТР телеканалы қапатылу телекесі алтындаdır. Бізін яйынымызда 3 аптадан берлі сейф АТР қарымның сесі яңғырмақ керек адлы марафон девам етті. Yüzlerce insan bizge em söznen emde paranın yardım gösteri. Kırım tatar yemeklerini hazırlagan musafir restoranlarının bir aksiyonu teşkil etti. Çiburek aşap ATR'ge destek ol. Musafirde bildirgine göre Tunevin binge yakın çiberekni aşaldı. Çibereklerden kelgen bütün kazanç bizim telekanalımızga ve işgal altındaki Kırımga yayınlavu için yardım olarak bağışlanacak. Teşkilatçılar aksiyaga koşulup olamaganlarını ATR.ua saytında bağış yapıp kanalının saklanmasına ise koşmağa çağrısında bulundu. Kırımның azat etilmesi için Birlik более çağrıvnen bugün Ukrayna Yukarı Radası bütün dünyaya müracaat etti. Birleşken Milletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti, OBSE, NATO, Karadeniz Ekonomik Birliği Teşkilatı'nın parlament asambleyaları, hükümetler ve devletlerge kolektif bildirme dünyaya Rus işgalcilerinin cinayetleri hakkında hatırlatmak için yaxşı bir sebeptir, dey Sluga Narodu fraksiyasının halk deputatı Fedor Venislavskiy. Ondan geri Ukrayna parlamenti bütün ortaklarını Kırım platformasına koşulmağa davet etti. Тому ми, як український парламент, маємо використовувати кожну нагоду, кожну можливість для того, щоб нагадувати всьому світу про те, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка окупувала і частину території України, Автономну Республіку Крим. І я хотів би закликати всіх не застосовувати термін анексія, а застосовувати саме термін окупація. Халқара müracaatны amanaman epsi farklarından 314 halk deputatı destekledi. Karşı olmayı bir taraflığını göstergen tek za życia muhalefet platforması oldu. Rusiya tarafdarı olgan partiyasının mevamını anlatmak için bu kere parlament minberine Nestor Şufrichni yolladılar. Fakat o Kırım tatarlarga karşı represiyalar, kanunsuz yakalanuvlar ve mahkemeler hakkında bir söz bile aytmayıp, tek Putin'in kudası olgan Medvedchuk yakınının kanalları kapatalgının hakkında söz yürsetti. Коли ми відійдемо від подвійних стандартів, тоді наша фракція буде підтримувати подібні проекти постанов. А сьогодні свобода слова, основа демократії, право на вибору порушено в Україні. Тому ми утримуємося від цього голосування в знак протесту. Bütün parlament Rusiyanın desteklengen deputatlarının yerini gösterdi. Европейская Solidarность Fırkasının deputatı Petro Poroshenko Kırım ve Donbass'ının bir kısmını kimler işgal etkenini hatırlattı. Той, хто ввів війська, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів, той, хто захоплював і кидав їх у тюрми. І Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти, якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора. А зараз, коли вам позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін, ви самі зрозуміли хто. Весихада Rusiyanın tecavüzünü tahbih etip, Kırım'ın azat etilmesine kadar sanksiyalarını arttırу ve Kırım platforması çerçevesinde ortaklarının birleşmesi hakkında beyan etili dey halk deputatları. Onların aytkanına göre en esası Yarımada'nın azat etilmesi yönelişinde dünya ve Ukrayna'nın gerçek ortaklarının bir araya kelip birleşmesidir. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. Balalarga yardım etip terrorizmge mali destek gösteresin. Tunevin Ahmedjetinin işgalci mahkemesi terrorizm desteklenmesinde qabatlangan Ruzilia Parov ve Nina Malakhov'nın sınırlama tedbirini belgiledi. İşgalci tahakatçılarga göre ömür arkadaşları 2015'ten 2018 senesiga kadar hayırseverlik ve Afrikada cami ve koyular kurulması altında Rusya'da yasak etilgen teröristik teşkilatlarını destekledi dep yaza Kırım Birdemligi. Advokat Edem Semedlayev Ruzilia Parov'nın EFAP'sine geçirilmesini talep etti. Ama işgalci mahkeme Yaparov'nın Kırım'da resmi olarak kaydetilmegeni sebebinden ret etti. Sözde mahkeme oturuşudan evvel onu apayı ve küçük balası ile Tatarstan'dan Kırım'a alıp geldiler. İşgalci mahkeme Yaparov'nın SIZO'ga onun apayı ise 2 ay evniyazeri altına koydu. Advokat Lila Gemici'nin fikrine göre böyle uydurulgan davalar hayırseverlikten uğraşan adamlarını korkutmak için yapıla.
аңғарлатамыз. Мұндан evvel ФСБ хадимлері белі гөнілі Лиля Решидована сорғуна чектілер. Шымдылық шат оларақ. Ишғаджиховичілер оны сөзде терроризмге мали дестекте қабатлай. Ирше қадының сияси мамбуслерінің балаларына ярдым еткені себебінден. Ишғаджилер оны иш ерінде, яғни Ахмеджетінің Локсаханеде яқаландылар. Қадын ФСБ бөлігінде 7 саат кечірді. Адвокат Ислам Велелеевнің білдіргіне көре яны сорғы кележек салы күніне тайынленді. Шымдайсе қадын евде қалажақ. Сейчас людей, которые, по сути, хотели помочь другим людям и оказывали по факту такую помощь, не только в Крыму, но и, вот, как я сказала, на территории Африки, вот им теперь хотят вменить в качестве обвинения то, что они якобы финансировали терроризм, а не занимались благотворительностью.